أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن النار ثم أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الآخرة يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فالإنسان في هذه الحياة لا بد أن يرحل عنها ويفارقها مفارقة نهائية لا يعود إليها أبدا والآخرة ليس هناك إلا الجزاء يقول الله سبحانه إنما توفون أجوركم يوم القيامة فالمسلم الموفق هو الذي يستعد للآخرة ويسعى لها سعيها
ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على أعماله وسيجازيه عنها جميعا. عباد الله، القرآن لم يترك لنا مجالا للخير إلا دلنا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على الخير والتزود للآخرة، فقد بذل جهده كله في استنفاق الخير حتى رضي الله عنه وغفر له. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إخوتي الكرام، المؤمن يزرع شجرة ويغرز غرسه حتى تثمر هذه الشجرة من بعده فينتفع الخلق منه. يقول الله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرها صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس بعد الأنبياء على الخير والتنافس فيه، حتى كانوا يتنافسون في الأجر والثواب، وكان بعضهم يغبط للآخر في العمل الصالح والخير. والحديث يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه على هلكته في الخير. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah towɗo seniɗo yettiniɗo waɗɗo ko yettire ko yoni. En jarnimo e nemaji makko ɗin e moƴƴereji makko ɗin. En seedike won e yananama wondema ko kanko tu woni Allah, yani al-ma'bud, kanko tu woni reweteɗo. mo rewi Allah bajjinimo kanko tu, o hawtiniranalmo hay hunde, sirkanalimo, o hawriti. En seedike ɗum. mo rewari Allah few ma rewidimo e goɗɗum goo haray o hayri o perdi. ɓay Allah subhanahu wa ta'ala wi: man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. ɗum noon en seedike yananama wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko bajjo gaynanɗo hoore makko, gaynani tagore nden fi ani wahid, ala ko gaynani hoore mum hina fi gaynani goɗɗum ngo si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. en girrike moƴƴereji makko ɗi waɗani en ɗi ɓaawo o waɗi en banu adam. ɗum ko moƴƴere goo waɗugol ma banu adam e nder ko tagi ko o waɗuma julɗo, o waɗuma e moftani laaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o waɗuma e laawol sunnani laaɗo sallallahu alaihi wasallam, ko moƴƴereji fawdirɗi. en jarnimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no hani jarnude. yo Allah waɗe e jarnoɓe nemaji makko ɗin. en duwani ken laaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ɓurɗo moƴƴudana baɓɓe, ɓurɗo teddude maɓɓe. en seedike wondema o yettinno ko nela kon fof no haniri noon, o ɓangini fof, o waɗi ko waɗete kon, o wooli ko wolete kon, o woɗi ko waɗete kon. kala ɓeydanɓe jamɓe kisiye kamɓe sahaba e maɓɓe ɓen e dendanalngal yimɓe suudu maɓɓe e kala julɗo moƴƴo iwtirɗoɓa maɓɓe no moƴƴiri jogiti koɓe jogiti kon ha ñande dargal ngal daroyi. si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, en innama koyen yooɓo ɓay yeddodiraka wondema enen ɗo e hedditiɓe ɓen en fof en iway ko aduna ɗo yahen, sikki ala. goto e meɗen sikkitaki ñande goo aray hara enen ɗo hay goto e meɗen ala e hoore leydi ndi. joni noon si tawi ko a yahowo wayasi ka yahata ɗon
wonɓe toon ɓen innima ya yooɓo ma faltiɓe fi toon ɓen innima ya yooɓo ko wiyeten eɗen argent de poche a yiyatama haray ko hasaba nangam hanuɗa yooɓade ɗen tanƴini si tawi on ti ronka feere si o yahay ka wiya ɗon o yooɓata konko wiya ɗon joni noon ala ɓurɗo faltade fi lahara wo Allah subhanahu wa taala kanko falti fi muɗum ala ɓurɗomo faltade fi muɗum o wi noon wo ton wo yahowo ton ko yo yooɓo amara noon espace ka wawata heɓde on ɗuma ɗon sina gurdam maɗa on 60 ans ma 70 ans ko ɗon amaru ummatima bayna 60 o 70 ko espace ɗo marɗa distance ka wawata wadde kala ko wawata wadde kon si ɗiɗo feƴƴi o duuɓi gurdam maɗo wiyaka capanɗe jeɗɗi min babil halib si woni haji ko temedere heɓuɗa ko ɗin ɗon hande kadi sa maayi lanni a wata artode hande kadi joni noon ko honno noon wardata fiya waw heɓude e wiye wo ko yen yooɓo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓanginani en alqouran on ɓanginani en telema taw ko yowodiri e an ko wawɗa wadde kon haɗa ko direct golle ma direct jeɗen ɗum ɗon hatta ɓuura ko wolte ko wolama ko wolte kon fof hino fuɗɗori e muɗum farillaji ko Allah farli e mako rentagol haɗaɗi ɗin waɗugol farillaji ɗin Allah subahanahu wa taala ɓattoraka ko ɓuuri yidde waɗugol farillaji ɗin ko haɗa ko rentoɗa ɗi fof majji hande kadi noon ɗaɓɓa ko wiyete kon e nawafilul ibadat ɓeydita e hoore ɗin farillaji ɗi wonɗa e muɗum ɓay si a yeehi a artoyta ton ko golle ko joddi ko yooɓiɗa kon tu won ton ala ton goɗɗum ngo idan ko honno noon goɗɗo warata ko woni e wiye wondema neɗɗo on haray yo taski qur'an oɗo aya qur'an kala subahana taala wi wondema ko kanko woni wurnitoyowo mayɓe ɓen kono noon kala ko mayɗo on mari ko acci batte ko nafata ko baraji heɓoto e muɗum ɓaawo makko Allah subahana taala wi fi o yeehi haɗata hay hunde muɗum joddi mum ɗin mankata hay fof o winda fo hay hunde majjata yani joni ko faala wiide fi o ala ɗon baraji makko ɗin majjata hay fof ka duwa compte ka duwa yahude ɗon hewtoyay inna nahnu nuhyi l mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Allah tigi ƴetti charge kanko tigi o inni ko min tigi ko menen tigi wurnitoyta mayɓe ɓe ɗon andi ɗum ɗo ko kanko kadi woni windude moƴƴereji ko wonɗa wadde ado a mayde ko qaddamu ko ado a mayde wa atharahum ɓaawo a feƴƴi ɓaawo maayi a wattinama wo Allah subahana taala kanko tigi windata ɗum ɗon ande joni a jogi garantie wondema na majjata par ce que joni kanko tigi wurnito mayɓe on kanko wurnitata kanko tagi kanko warata kanko wurnitata o wi kadi kanko windi baraji ko golɗa ɗo yawde kanko kadi windata baraji waccuɗa kon ɓaawa idan neɗɗo ƴoƴi ɗon harayno hani ka o miijito kanko so ala ɗon ko honɗum watamo heɓande baraji par ce que joni so tawi hino woodi ko windete baraji se e ala ɗon no hani ka landoɗa landal ko honɗum waɗata goɗɗo heɓa ko wawata heɓde baraji hara ñande o ala ɗon a wakkilike ɓer gurdam maɗa eɗen andi piiji ɓuy no woodi ko sowidirta gurdam goɗɗo no jeeya muɗum laylatul qadre so harnude jemma on gurdam maɗa sowidirta sowidire e andi ɗum ɗon sa juuli ka suudu kaaba gurdam maɗa sowidire sa juuli ka julde laaɗo sallah sallam gurdam maɗa sowidire wawata heɓude ɗum ɗon sina waɗɗo ɗum ɗon ko ɗum waɗi wona ɗeɗo golle kadi sa waɗi goɗɗum ko wawata wonde ɓaawo ma ɗum kadi wawata heɓde sina waɗɗo no woodi woɓɓe tagore ala nde ñande ɓe maayi haray moƴƴereji maɓɓe ɗi fof ɓe surdete e majji bil action no woodi woɓɓe goo kadi ñande maayi haray araha llahu muslimina min sharrihim haray kamɓe ko fowtere wonande julɓe ɓen rahatan lil muslimin naudu billahi min dalik idan kono ƴoƴuɗo on ko taw hara himo tuti leggal waɗi nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki fi
hakke ko goɗɗo innata kam min lam foofi mi wata hay fuyi mi wata accude batte hay fusu e maaki wosi leggal si dargal ngal darke ɓe dargal daroto e juuɗe yeeso mum ɓen ɓe wi si dargal ngal darke yeeso moɗon tawi goɗɗe moɗon jogui leggal kuntu leggal yo tutungal leggal ngal ɗo e o mayde kisa ma yo no tuta leggal ko hakke waɗugol ko moƴƴi ko ɗon hatti yo tuttu leggal de gandi leggal si tutama dimɗe maggal on ɗon ɗoodi maggal on ɗon ngari yaasi ko ngal hollata kono ɗon ɗum no fof ko nafooreji wondi ko wiyete ko manafi muta addiya nafoore goɗɗo goo hara na a wonɓe tuttude o idan sinnama si dargal darike ɓe hoore goɗɗo himo jogii kuntu leggal yo tuttungal ɗo e o mayde ko hakke hollugol wondema neɗɗo on so heeɓi goɗɗum ko wonta nafoore ɓaawo makko kanko o yeehi o ala ɗon yo eto o heɓa goɗɗum so tawi o ala ɗon ko wata nafude mo kanko e nelaɗo sallllahu alih wa sallam te maaki wosi banu adama so maayi ala ko wawatamo jokkutude moƴƴere si wona piiji tati ɗiɗo piiji tati ndaaru ko heɓɗa feere majji o waɗa honɗum ilmun yuntafa'u bihi gandal wona ngal naftorede sinama joni gandal wona ngal naftorede buy sikka joni ko sa jangi ha a wawi a janni ɗum ɗon no tawa ko na ɗum tu sa woni saabu goɗɗo jangi sa darike ha goɗɗo jangi suwa a heɓili ko janggueteɗo ma heɓili jannowo on ma heɓili jangowo on ma heɓili ko jangguirte kon ɗiɗo fof haray naati ilmu yuntafa'u bihi si goɗɗo wawat ronkata heɓirgol jangowo ma heɓugol ko jangguirte ko ma heɓirgol ko janggueteɗon ma heɓugol jannowo sa ronki ɗiɗo nayi noon hay hunde a wawali haray ko anda e hoorema ilmu yuntafa'u bihi puisque hay sa jooɗi jusu amma a jonni goɗɗo o janguirinde ma a jonni jannowo on goɗɗum ko naftorta o heɓan o janguira ma a soodi ampoule a waɗi kaɓe jangata ɗo ma ndeygu ma wirngallo ma ɗum a prépari kanko jangowo on a yoɓanimon o yaara paasi ma ɗum a heɓili ko watta o yaha o jangoya ma a okkorimon o ñamira o yaha o jangoya ɗiɗo nayyi kara han goɗɗo ronkela ɗiɗo nayino kara sina hadis on tollowɗo ɓenni al ajizu man ajaza kada kada wa tamanna allahi l amani yani oɗo ɓe aji hadis o ɓi komo loyi kono mi haal tum fi tum min babil ichara si goɗɗo ronki piiji ka ɗuuɗi façon ji a ronki ɗi fof hayta fel goto sa ronki ɗiɗo nayyi ilmu yuntafa'u bihi ɗa fel hay goto a wawali heɓilde jannowo dankomo nde andi no woodi woɓɓe goo yoɓoɓe jannoɓe lewru ɓe itta ka mbuɗɗi maɓɓe ɓe yoɓa jannowo hara nandi leydi ɗo ɓe woni e leydi goo ɓe yoɓa jannowo on ɓenami ko jeelu jannowo wawata heɓde dépense lewru ɓena ko hasaba nanggam ɓena he mi heɓata ɗum kono mi heɓay ɗum ɗo awa joni adde o inna awa joni haray hino ɗo hara himo ka maɓɓe toon himo yoɓude goɗɗo jannowo nokku goo e leydi goo ay ndi on o ƴetti salndu e ɗi calɗinayɗa nde woodi woɓɓe goo ƴettoɓe ka janggueteɗon ɓe inna ene miɗo faala waɗigol ka jangguete classe goto ma classe ɗiɗi ma classe tati ka janggueteɗon mi heɓila ɗon ko jeelu ɓe heɓila ka janggueteɗon ilmu yuntafa'u bihi ɓe naati ɗon no woodi woɓɓe goo innoɓe a ene miɗo faala soodugol ƴettugol sendugol ko jangguirte kon alqur'anaji hikka ɗo ka suumaye goɗɗo ko guluji $10 soodi qur'anaji laguiɗe ɗo e sendita e nder leni ɗo kade sooda ɗon hiɓe ɗo yeewi ɓenno konakir ɗo kade sooda ɗon cash kade senda ɗon kadi ko ɗo goɗɗo mo ala e ndi leydi ɗo o itti tun qur'anaje koyo soode sendane nokkeli ko handi ɗon andi on ɗon o naati e toɓɓu naya ɓum e nayiji ɗin e sendugol heɓilgol ko jangguirte ko ma heɓilgol jangowo on an joni alhamdulillah ɗiɗa nayi noon a hundana kono iɗa wondi e goɗɗo ka galle ma jaja ma ɓiɗɗo koto ma ɓiɗɗo ma ɓeeɗo ta ndaaru ko woɓɓe goo ente ene si on tigi heeɓi o wawata dankanade ɗum ko haaji makko to woɓɓe go noɗino ɓen he ɓe goo koye pay koye ma ɓe alyetimaɓe ma ɗuma ɓe ko noon yon tampade fi ɗum si goɗɗo heeɓi tawi wata dankanade nder makko ko ɗum wata ɗum woɓɓe walay ɗum hara ɓe jiiɓi ko fiyon ɗum an heɓɗa dankade goɗɗo harna alyetimajo hara bay makko no wuuri nen makko no wuuri ɓenne ko fiyon ɗum ganduɗa finance ude o koni na nafoore ma nafoore na kanko woni nafoore nden koye ma woni artude an ko an jeeyi no wawi so a jogui dongal yahowa laabe arondigal goɗɗo naɓorenima ko gonɗamo jonde ɗon o dongal wonɗamo ronde ko naɓoranma gaɗa to
an a watangal naɓorde an direct kono ko ya jonnugal goɗɗo naɓorani o naɓorantewol a hettoye iɗan daari ɗum ɗo ɗiɗo nayyi aw ilmu yuntafau bihi honɗum hikki ɗon e wala ɗum saleh sa heeɓi gueɗaljo nanda kala no yiiɗi heɓugol gueɗaljo moƴƴo fof ko ɗon yalade hiɗen andi so ɗum du'ama fof amminayi no windi ka qur'ana fi ɗum hayno yamira annabaɓen duyke fi ɓiɓɓe muɗum ɓe guila annabi ibrahim alayhi salatu wassalam no windi ka qur'ana suratuji buy ayaji buy fettoranagol e ɓiɓɓe mum ɓen e gueɗalɓe hono won yoɓe woni moƴƴuɓe nafoore no woodi adnayankore taw ɗo e lakarayankore nde kono ɗo ko haalten ko fi lakarayankore nden honɗum ɓiɗɗo ma on so a feƴƴi golle makko ɗen hayso du'anakima ko wiyete kon fus tawi tun ko an préparé mo e honno wiyete baraji ma ɗin baraji makko ɗin tawoyte sa préparé mo baraji makko ɗin tawoyte no windini waɗo sallallah sallam e maki man jahaza gasiyan faqad gasa sa préparé goɗɗo e hoore fiyo wonu ko welata Allah fiyo nafu dina l'islam fiyo wonu moƴƴo haray a windante baraji konko waɗi kon fof an ay préparé mo tout kala ko waɗi kon heeɓe baraji muɗum idan ɗum ɗo kadi ko nafoore goo wonande yimɓe wedditiɓe fi nde'ugol gueɗalɓe maɓɓe ɓen ka jiwɓe ka sukaɓe daari ɗo Allah waɗani misal yumami Mariame daari ko Allah subahana taala ɓayi o torike kanko mo sikkude ko gueɗajo gorko o heɓata kono ɓayi o heeɓi tawi ko gueɗaljo jiwo no gasa kanko mo sikkude na on ɗon waɗata dossier mo joguino on kanko mo sikkude na on ɗon wata kippode dossier on kanko mo sikkude ko gorko so heɓino gorko kono ngo wi oyni halas fino woniri wono woniri oɗo mi ƴettimo Allah mi hokkima oɗo muharrara halas oɗo mi waɗata hay fus mi haajo guina e oɗo si naafi yo kippu ko maako wayni sammay to ha Mariame daari ko yalti e makko ko kanko taw kowoni Allah mantimo taw kanko tigi peewal makko ngal hono goɗɗa ɓata ɓuuri peewal ɓiɓɓe muɗum on simi ko en ɓiɗɗo makko no feewi taw ha Allah mantimo ɗum koko yela yetta yilti gengol makko ngoni gengol tawata ko fi muɗum ko jokkodirta ha wolete ha fi muɗum ha ñande dargal darwe musidɓe juɓɓe tedduɓe etagol no gueɗaljo muɗum on heɓira ko nendi ko ɗaɓɓa kon ɗum kadi ko dossier ñano e dossier ji ko goɗɗo wata daranade fi muɗum ko wona noon ko wiyete kon sadaka tun jariya honno sadaka jariya sadaka continue o yande buyi itte sadaka ɗo kono ko ɓuuri kon hewde walla sa itti sadaka ɗo hinaynigol kon kontoɓe sadaka ɓe jonna goɗɗo ñama kas ɗon kono bil axe bal karon koɓɓen no ɓuuri renɗinde yimɓe yo kala it sadaka e ɓe nafa jama kono sadaka neeɓowo no ɓuuri sadaka mo neeɓata consommeteɗo kas lana ɗon no hay fi mum ɓuuri neeɓowo misal muɗum joni ɗo ya ƴetta ɗon 5 millions jonna goɗɗo o ñama ɗi lanna sa ƴetti 5 millions ɗin ɗon a finance ɗi fi janggo Qur'an ɗin ɗon batte majji on baraji majji on eɓɓidirtake nafoore majji on eɓɓidirtake e hoore noon kadi dey na wonde fi ɗum ɗa kadi no hayfi fi mum de o woye puisque ɗum ɗon kadi no mawni fi muɗum ha ittangol julɗo ande ɗe andi ko windi ko fi ɗum ɗon man nafasa muslimi kurba ila akhiril hadis kono nafoore neeɓore nden ɓuuri moƴƴande ittowon iri nafoore nde neɓata nde hayno woodi woɓɓe goo innoɓe hi naɓugol goɗɗo hajju no moƴƴi kono fawtagol jannowo o janna ka hoɗo e nder hitande ɓuuri moƴƴude yani heeti joni 40 millions ana ɓi goɗɗo hajju a heeɓi baraji kono si a ƴetti on 40 millions a fawtike jannowo ka hoɗo ka on ɗon iwi ɗon goɗɗo janni ɗon Qur'an ko jelo janggata ɗon Qur'an ɓen ɗon fof si ɓe wi bisimillahi rahmani rahim aji 14 karfe 14 baraji ko ɓen ɗon fof ko wi bisimillahi rahmani rahim ko fof windete ka kiffa maɗa eɓɓodira naafi noon ko ɗuytangol yimɓe fiyagol hajju kono ko misal tun on ti waɗay calcul o ndaara ko honɗum baraji ɗin ɓuuri ɗuuɗude sa calcul e ndaari e tawi ko ɗum ɗon fewnotoɗa waɗa ɗum ɗon si goɗɗa ndeɗa yolde no uddi ndeɗa yolde no uddi ndeɗa yolde uddi on tuma ɗa wawi wadde ndeɗa yolde kono si a ndaari a ƴetti ko ɓuuri hayfude comparaji hara dépense ino fota hara ɗum tawa kay hikma waɗi sadaka jariya asugol woyndu
woyndu ko jeel woyndu no mo yahaɗo ha million ji kono woyndu no yahaɗo gila million sappo ga hay gani mum asa woyndu no keeli goo hay hara ɓe ɓillori ndiyam asugol woyndu ɗon hay satta wallay mi andi goɗɗo ko jannowo o innayyi taliba e makko ɓen o inni ɓe hitande ɓe itten ase woyndu ɓe haaldi hitande ɓe ɓe asu woyndu hitande ɓe mo kala préparato si itama hajju mo kala wersa e mbuɗi mon ɗi ɓe ƴettaɗi ɓe nawa nokku goo ɓe asa woyndu nini ɓe asi boyni goɗɗo guiɗe goɗɗo leyɗe goo hiɗa andi ko jele woni yarde ɗon wallahi goɗɗo asi woyndu kamen ɗo hikka ko ɓuri mi nalɗinde kon e mum ko o wi mi torki on gayni sa gayni waɗon ɗon nokku goo ka colli ɗi yara allah wallahi alladi la ilaha gayruhu o wi waɗon ɗon nokku ka colli ɗi yara mbiɗa so faami haala komi woli ko colli e mumunteji ɗin ka yara yani min haala sikkude sa o kori banu adama minen koɓe mati ko fino julɓe yimɓe heɓɗa ko yara kanko o watti hay colli ɗin koye watte ɗon ason ɗon waɗo nokku goo ɗon ka colli ɗi yara na mumunteji ɗi ka colli ɗin ara kañum kadi ɗi yara mi anditi hadis nelaɗo sallam ka maki wa fi kabidirati min sadaqa oɗo no maapi hay colli ɗi yo heɓu yo yaru sondu yondu yaru ndiya haɗa kanko woni sabu naafi bonu adama taw en feƴƴi fi okkorgol juɗɗo o yara mo faala no tampiɓe fi ndiyan ha maapi haɗa ɓen ɗo walletaki ɓeɓe ndiyan ma ɓe walle kono migiti on ɗo mijade hay fi colli ɗi e on nokku ɗon harnaka maɓɓe naaleji maɓɓe few idan ko ɗum woni e taskagol piji ɗi idan sakkitora hadis goto ni laaɗo sallllahu alih wa sallam e fo ɗen andi o hadis ɗo ka allah subhanahu wa taala jarribori jomiraɓe jawle ɓen marɗanoɓe jawdi ɓen fewde ni laaɗo sallllahu alih wa sallam wonugol exemple buyi hande miskino fayda ko ɓuri kon illa mo rahimallah haɗa jogui anneji bonɗi ɓayri no yaadi kanji ɗiɗi kono noon si allah wallima tawi anan ndi o sahabajo mo tawde kañum gañinide ala ka ɓerde mum ɗo hara e heeɓi ko ɗaɓɓete kon miskinaɓe moɓodiri ari ɓe acci ñalorma fof no yeehi ka golle ɓe ari ka nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe waɗi ɗon konngol fi en andu wondema enen ɗo e ɓen sen daroy ko nokku gotu ko be wakkilo ɗengoy ɓayle ko be daroy ɗen nokku gotu allah wi yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin wona wonde fi ɓen ɗon daroto feere enen ka daroɗen feere fof daroy to nokku gotu fof haray koye tande wotte wono arafa ni fof haray no dari arafa innetake joni ɓen ɗon ko sahabaɓe ɓen ɗon hasbore maɓɓe enen ko ɓeɗon dare feere en si ɓen ɗon feƴƴi enen kadi aroyen joni noon si enen e sifa ɓen en daroyke nokku gotu laari ɗo miskinaɓe ɓen ari fewnani laaɗo sah sallam ɓe maaki awa jomiraɓe jawle ɓe yaadi e baraji ɗin fof en andi jaka no jeeya ko naɓata baraji ndi jawdi kono ibnu qayyim rahimahullah ko wiyta kon al ibada al maliya dewal jawdi yankori hiɗo anni woodi ko wiyta ibada lisaniya gawliya maqaliya wono janngol qur'an dewal ngal ɗum hara ko ɗengal ngal dewal tele makka ɗengal wono janngol qur'an jantagol inde allah e ko nande muɗum ko dewal ɗengal yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni ko dewal ɗengal jannugol e noddugol e laawol allah ko dewal ɗengal ɓeyna ibada badaniya dewal ɓandu wono juulugol e yahugol hajju e horugol dewal ɓandu jihad fi sabilillah e ko nande muɗum no waɗi ko ɓenta ibada maliya dewal jawdi ɗo hara ko jawdi ndin woni gollude jommum no foti mo wonɗa kono haray mo heɓde mo rewdi allah nokkugo kono waɗi ko ɗum ko jawdi ndi woni on kuma ɗon idan ɓeɗo ɓe ari ɓe signali nelaɗo sallah sallam nelaɗo sallah sallam tindini ɓe goɗɗum ko ɓe waɗa idan bihtisar musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo ƴoƴƴuɗo on wata o wiw ko ha o heɓa hasaba naggam yo ndaaru kanko kadi o waɗa o tuta ngal leggal tutangal kanko kadi ñande tawata o ala ɗon ɗoodi maggal on e dimɗe maggal on e ngari ko ngal okkata ko nge yaasi on ɗon ɗon hara moƴƴere muɗum no winda ka mandake makko aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله كما ينبغي لعظيم جلاله وعلو سلطانه أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد
yaqulu llahu subhanahu wa taala yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat. waaw yettugol men Allah subhanahu wa taala du'a noon ilaaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen timmindira yewtere men nden ɗo ɓangel ngol wondema Allah subhanahu wa taala moƴƴere makko nden e lutfu makko newende makko nden fimum no hewti ko wiyete kon alkamal min kulli wajhi, no hewti timmal. hiyen e yi ka Qur'an en jangi nokkel hewɗi ka Qur'an ka Allah subhanahu wa taala wiyete wallahu yudaifu liman yasha. himo sowindirana on mo faala sowindirande. dayita ɗo joni sadaka to soko on sadaka fi makko no hawni on no wawi wadde kawe. o wi wa yurbi sadaqat, yurbi Allah no wawi ni andema sadaka ma on. o neyama o neeɓa ha wona joni sen innama sadaka mo sahabajo goɗɗo e sahabaɓe nelaɗo mawɓe ɓen ittuno fewno nelaɗo heeɓi duuɓi wulure e 500 sen innama joni ha joni on sadaka ɗon no wooda piye meɗen no wawi ngalɗude ene wata wonde. Usman bun Affan radiyallahu anhu eɗen andi o arno o soodi ɓundu Madina en nani ɓe na bi'r Ruma ha joni ɗon gaygi ngi ha joni no ɗon so yewi yeyi gaygi ngi ha joni ngi ɓeɓali ngi bontali on ndiyan saɗɗetaka maɓɓe toon sakko bonta ngi ɗon ha joni sa yeeyi ɗa faala yoyde a wawi yaade yiya gaygi ngi woni ɗon ɓunu ndu woni ɗon ha ɓay ndiyan newene ndiyan heɓike ngi wattita e caangol, yani ɓundu ndu wonti caangol, yani wonti e nder caangol, e caangol ngol wonti e nder jardin, yani jardin on woni e nder caangol ngol, caangol wonti ɓundu ndu. Ndun on jardin yaltuɗo e ndun ɓundu dimɗe ko rimata kon e mum woɓɓe kippi yeeye ɓeyditire, yeeye ɓeyditire, yeeye ɓeyditire, okkitire tawno continue ɗon ha ƴetta darna cuuɗi ka hajjunke weera tawi ndu anda ha joni ɓe innamo waqf awqaf Uthman ha joni hay ko noon wiyeteno ko noon continue ɗon on waqfu Uthman yimɓe hajjunke ka weerata yoɓa ɗum ɗon kadi wonti ɗon ha hewti wono ɓe lamɓe fewniɓe ɗo ni go gouvernement Arabie Saoudite fewniɓe fewde ɗo ɓe hettiti ɓe ƴetti ko mara kon ko luwa kon ko woni cash kon e nokku on ɓe moƴƴintinni wonti ɓe ƴetti kadi fof ɓe watti nder tan ɓe moƴƴintini ha moƴƴi joni wonti moderne joni no luwinede ha joni wonti moderne ha joni lasli mum on ko ndum ɓundu Ousmane bun Affan radiallahu taala anhu. ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yurbi sadaqat wa yurbi sadaqat wallahu yudaifu liman yasha. mi yehi tumodal nokku go e leydi goo ka tumodiral ɗon goɗɗo goo e yimɓe ndin leydi Madina o wi himo andi yoga e sukka e yimɓe e wonɓe nder saare nden wonɓe naftorde ko iwata e on waqfu hita lewru be hitande ɓe wol ɗon ko direct ko wolumi ɗe jooɗi naynugol ko cassette maynugol ko goɗɗo walani mo téléphone kanko himo andi wonɓe naftorde on waqfu Ousmane bun Affan radiallahu anhu heeɓi duuɓi wulure e 500 yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. idan goɗɗo si itti sadaka allahu alam ɗum ko ha hawnto wawata darade. idan wono waɗugol sifa ɗe juuliddaje ɗo ɗum ɗo kombande ko jelo won julde ɗo million ji ko ɓe heɓi ka place ɗo wo ko juuluɓe ɗo ɓe juuli ɗo kon ɗum no ɓuri tiiɗude ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri tiiɗde ka pesigal maɓɓe. ko ɗum waɗi le arabu ɓen kamɓe surtout Arabie Saoudite kala no faala darde juulde ɗo e mayde walla nokku goo ayi goɗɗo no darde juulidde hara ɓeynna ko nene on nokku goo ɓe janna ɓeynna ko ɓiɗɗo on
noggo kamɓe ɗi ono ɓe hawta nene on e ɓen on hawta meɗe mari juulide Konakiri ɗo wiyeteni masjidul walidayn yani ko nene ɓen on itti mbuɗi joni suka mum on ɗon darni innitiri kamɓe itti muɗɗi ha ko hitande feƴƴude suumaye ɓe addanayi imamu on ko wallitira hitande fof yani ɓe calcule ɓe na hasaba naggam yonaymo lewru si suume derke ɓe adde ɗum ɗon ɓe na yo jonne ko naftira hitande nden fof hari goɗɗe maɓɓe no wuuri haaro wani wonno sakkiti feƴƴinde kono ɓiɗɗo maɓɓe no wooda ayay ɓen guure buyi no hawtodira tato nayo jowo ko ɓen guure toon ɓe darna juulirde julde gon darna Konakiri ɗo nde inne masjid alu fulan ko kamɓe fof hawti ɓe moɓodiri ɓe seeɗaɓe ko famille ɓe ittimo kala ɓe darna juulirde ko fi hon ɗum hiɓe andi kala juuluɗo ɗon wona joni en ɗo sen juuli juma ɓe darna ɓe nde juulirde na juma maɓɓe on tun ɓe heɓata ɓe heɓay enen ɗo jumaji men en fof nami haalde ɗum koni laaɗo sallallah sallam e hara joddi ko wiya kon joddi ɗuma banallahu mislahu fil janna en dogo ɓey mislahu banallahu lahu baytan fil janna dogoy banallahu mislahu fil janna hay karam koɓe landi ɓeni ko fewno juule kal janna juuletake toon ɗum noon ko tafsir feere ɓe haadil masajidil mo fahara idan moƴƴereji ko tawata haraɗa fawi yawde wono o arabujo o turki en jo winoɗo kañum kadi darna juulirde o mara goɗɗum o enni o darna juulide so maaya fiyo no ɓe andi moƴƴere ɓondene ko juulide ko so itti koje so soƴƴi so hirtike coggu ji ko yarata ko ɓayɗo andi kamɓe toon sonti ñama pihoy wano fruit ma ɗuma o ƴetta coggu ɗum ɗon on o liɓa e keesuhu o inna ko hakkille makko ko annani a kaltu yani waɗa ko hakkille makko wasimi ñaami ɗum ɗo simi ñaami o inni mi calcule ko hakkille mi yiyato hanki psychologiquement mi yiyatto hakkille hanki mi ñaami ɗum ɗo kono ñamon ñamete daruri on ko woni kamali kon o salo ñamude o ƴettat noon o waɗa coggu mum e keesuhu o moɓidiri ha o heeɓi coggu juulirde o ari o yiide imamujo ka juulde ka o juulata ɗon o sifanimo o inni ɗo faala danugo juulirde mi nani baraji koni muɗum ko joni noon ko ni mi moɓidiri ɗi mbuuɗi ɗo ha ɗi heeɓi o hasaba naggam ɗo mi wattiɗe soke ma darna juulirde on imamujo ƴetti muɗɗin yeehi darni juulirde nde wonoy ha ñande juulde nden udditete ɓe ari ɓe fotti juulirde nden innitira sahabajo goo koye nde ley turki ndi kono ɓay imamujo on sifike qissa o ya on juulirde nden nodditira masjid ka annani akaltu ka annahu akal ha joni juulde nde wooda mi yiti goɗɗo si wawi ittude coggu ji ko yarta ji kon itta ɗum ɗo wallinaɗa e nder hitande ko yarta ji kon ma banana ma ɗum pom ma ɗum hitande ndaɗa ko jeni kanko do on ɗon ko noon o wari on turkienjo ɗon ha waɓi coggu juulirde ɗanga noon juude ka maɓɓe juude kamen ga na gotum enen kamen ga seeɗani ɗuɗata juulirde kamaɓe toon ko million jeddata juulirde idan musidɓe juɓe tedduɓe neɗɗo on no hani etade kanko kadi o waɗa goɗɗum ɗo e yahude hunde wotere sa sikki sa yeehi wonɓe ɓaawa maɓen waɗante a falji sina seeɗaɓe sa fala eɓɓu hoorema e ɗimmoɓe ma ɓe wondunoɗa ɓen yani lamɓe wonnoɓe ɓen ndareɓe ɓe maayi ko hono ɓiɓɓe maɓɓe woniri karmo koɓe usajiɓe ɓen ndareɓe ɓe maayi ko hono ɓiɓɓe maɓɓe woniri jon goɗɗum marɓe ɓen ndaren mbaɓe maayi ko hono ɓe guure maɓɓe nde woniri si tawi ɓen ɗon hino waɗandema ko haani kon ɓen ɗon waɗande ɓe ko haani kon bal ɓuuri hiɓe tinni ɓeade ko moƴƴi alhamdulillah hara eɓɓuɗon hoore ma si ko action on awa andu tigi tigi koye ndileydi wonɗa ko heeɓi ɓeeɗa kon kara han jasirte ɗe gandi buyam ɓeno ka justice woɓɓe no haɓi woɓɓe no sokidiri woɓɓe no hara woɓɓe yeeyti fof woɓɓe waɗi ɗum ɗo fof muɗum ɗo e ɗum kisa eto ko ma kon an régula ko ma kon hayso tawi si ɓe waɗoyi alhamdulillah nurun ala nur si ɓe waɗali tan juuɓi nafsike an on gueɗa an ko ma kon lumboya goɗɗo gomiɗo andi payku makko ko Madina Munawwara marɓe cuuɗi ka central ɗon ka markasiya hiɓe mawɗo on mari suudu ɗo luynanu o wi ɓiɓɓe makko ɓen hitande ɓe si ɓe ƴanti mbuuɗi location on yoɓe darno juulirde hitande ɓe ɓe darna juulirde de $50,000 wonde majjino darna Konakiri ɗo lagine ɗo hitande ɓe ɓe tawi $50,000 ɓe darna juulirde
wasiye baaɓe maɓɓe on miɗo andi suka on si mi yehi madina ko ɓuri kon mi yaaday hay suka men goo ka makko ɓen soƴƴama men hirto idan ɗum ɗo no fanɗi heɓugol suka tawa sa maayi o darnante juulirde ma o waɗante duɗal ma o waɗante goɗɗum no fanɗi kono haray hawnaki haray fof mum yondi kañum kadi o wakkilo ɗum ɗon haray wiyete ko meɗen ustasiɓe wonɓe ka sarɗo ɓen meɗen weltani ko wiyete ko julaɓe ɓen kono waɗi hiɗen weltani gouvernement ngon kono dépense ugol dina kan fewno ɗo koye juɗe maɓɓe Allah subahana taala waɗi si Allah no rondi goɗɗo dongal yo welto yo jaɓu yo andu ɗum ko nema e nemaji wallahi woɓɓe goo no ɗawa ɗum woɓɓe goo no ɗawa heɓugol waɗangol Allah subahanahu wa taala hande l'islam sunna ko marsi ɗo ko ma ɓurano kona hunjede ɗo ko ma kona alhamdulillah Allah ko waɗi koye juuɗe julaɓe ɓen wata on yiw wonde ɗum ko buy yiye ɗum ɗo fanɗi telemma Allah subahanahu wa taala kono yoni on wondema on jokki lawol sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jeeya maɓɓe ousmane bun affan wona juulugol gol o juuli ha nelaɗo maki ma darra ousmane ma faala bada al yawm na juulugol de hi woɓɓe go kadi ko juuli kon ɗum noon kadi na ɓiɓe ton wona kadi horugol tun woɓɓe kadi ko hoori kon na ɓiɓe ton kono konko waɗno ɗon nde ñande kala memuɗo konko memi ɗon tun haray yo andu ƴetti lawol sahabaɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam idan ɓeyde ha hin ɓeyde ho hayin yo andi so tawno fewno konakiri fuɗɗa juulede ɗi juulidaji wano ka marché ɗo har juulidaji ɗuɗa ka marché ɗo madina ɗo yeru wonnoɓe ɗo ko neeɓi buy hari iwayno ɗo yaha juulegol nokkeli goo surtout wano makke tuude buy iwayno ga yaha juuloya toon juma hari antuma ala ka juula e juulirde hara kono faalira ɗen ni no famirɗen ni dina kan no sunna wiri no alhamdulillah juulidaji ndeɗo juulen tawa juulidaji arani waɗaɗi ka marché ɗo e juulidaji goo hande alhamdulillah ɗe mari hay radio no waɗi woɓɓe finance wonɓe dariɓe fi radio no woɓɓe wonɓe darade fi duɗe no woɓɓe darade fi alyatima e façon jiɗi fof ɗum haray ko jarnugol Allah subahana taala sen jarnali Allah subahana taala enen ɓe Allah fewnitini fewde ɗo ɓen sukkuru ene wonɓe wajade ɓen haray en tawama e dulluɓe no woodi annabaɓe go ñande yawmal qiyama ɓe aray hara goto heɓali jokkali ɓe yaati nabi walaysa maahu ahad hara ɓe heɓali goto si an a heeɓi ɗiɗo tato ko wona takko maɗa heeɓi goɗɗo mo Allah itti e ko wona takko maɗa ittowo goɗɗum darna e wano duɗal ka julɓe Allah ɓen ara jangga fama dina kan e konti makko ɗum haray no hani ka an mo Allah fewnintini ɗon kay jarni Allah subahanahu wa taala ɗum noon e jarni Allah subahanahu wa taala torki Allah subahanahu wa taala onon wonɓe darnade ɓen dina kan e faalaɓe darnade dina ɓen fof yo Allah subahana taala waɗan ha welto ɗon yo Allah wi ɓon ko ɓuuri moƴƴide joddi Allah no mari ko lannata wallahi ɗe balɗe arabujjo adalan vocal téléphone boni o wi kanko wo ha o landike julaɓe ɓe woni huwodirde ɓen woɓe innimo wo kala no men financiri fi Allah komin jogui kon ɓeydo wallahi ko vocal ka téléphone an o wi mi naɓan goɗɗo o yini mi naɓan goɗɗo on vidéo ɗon on audio ɗon mi naɓan goɗɗo hollugol o wondi kadi o yini ɓe o woni gollidude ɓen nde ɓe waɗani fi Allah wo Allah ɓeyde won wurana wino ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu yo Allah waɗan on ha welto ɗon e tori Allah subahana taala newnan en heɓen université jano ka men ɗo laggine ɗo hara ko jano ko tawata ko fiidina kan ka jangge ka fokkiti ɗo ni e tangi ɗin no wona ɓittinirede ni ñande go ara e hara hay yahugol nokku gono metti fi hay ka wiyeɗen ɗen faala yahugol toon on yiigoy ɗo hikka no woniri ɗo noon eɗi duuɓi feƴƴuɗi hara yahugol janggoya toon no satti hara kadi ittugol toon goɗɗum adda no satti ɓuuri joni noon ko so tawi en heeɓi ga haray ɗum noon kadi ɓuuray ɗumannade mi weltaniki Allah subahana taala jarnimo yo Allah subahana taala hollu en e moƴƴereji makko ɗin ɓe jeeya e muɗum ko towirde en Allah subahana taala dannalngol ɗen université heɓen télévision kelɗuɗo hara ko ɗum kadi yimɓe heɓay sawto suura ɗin tori Allah subahana taala ko wawɗo waɗana en ardiɓe men ɓen ardiɓe moƴƴuɓe ardiɓe fewɓe o fewna ɓe
ودان نمبراجي كوني مودو قوم بفضل سبحانه وتعالى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واهن كيد الكافرين. اللهم من اراد المسلمين واراد بهم سوءا فاشغله بنفسه وجل تدبيره وتدميرا عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امر في غنى امر رشد يؤز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله به نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. هري نعمتنا إمام وفتح أو خطبة توجه لنا يولي نربى نتري الله سبحانه وتعالى يضعنا براجني أنا كري الله أرسكين قل للمربط واجي إن قيمون ترك الله سبحانه وتعالى يبتلي تنخيب يرمي bagaimana cerita dalam kota Besen Bakar. Hari ini kita nunggu informasi dari awal dari musik MM wonder Solo Primo. Awal bicara itu wonder dari Dars Ustaz Bakri Jari, wo mau ontong hari itu jodoh. Ila evandre di dekat Tuhan. Hari aku menyebut lagi, orang hari orang nunggu katot awal pokok Solo Primo kejude dari Jidau. Hari itu curi karena tahu dengan diri fair, ada tahu dia itu dia kafutro anjula, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ada kedua informasi yang terlalu. Ada bawa pengen mau memang bikin orang di itu di doa, ada yang ini telepon juga